Dobroveče i dobrodošli u emisiju Razgovor. U Lapljem selu je juče u organizaciji Srpskog nacionalnog foruma održan okrugli sto o bezbednosnom i političkom stanju na Kosovu, kojem su prvi put prisustvovali predstavnici vlasti Srbije. Šta je doneo ovaj sastanak koji je trajao oko 6 sati? Da li je ovo pravi put za rješavanje problema kosovskih Srba? Reći će nam Momčilo Trajković, član predsjedništva SNF, koji je gost razgovora i koji je inače jedan od inicijatora ovog okruglog stola. Dobroveče i dobrodošli u studio, gospodine. Dobroveče, bolje vas našao. Evo na početku da vas pitam, da li je za vas ovo bio okrugli sto koji je deo unutrašnjeg dijaloga o Kosovu ili je to prosto bio razgovor o problemima Srba na Kosovu? Dogovoren je sa predsjednikom Vučićem prilikom našeg razgovora u Beogradu 30. januara kao razgovor o stanju i problemima na Kosovu, jer smo se mi tada žalili na ono što vlasti rade, na ono što radi kancelarija i predsjednik gospodin Marko Đurić. Rekli smo da on izbegava da razgovara sa ljudima koji nisu na vlasti, već čitavu tu politiku pretvara u partijsku politiku. Tada je gospodin Vučić rekao da će Marko Đurić doći na Kosovo i razgovarati sa vama, ne samo da se vidite, nego će razgovarati i 3 sata ako treba. I tako smo i pripremili sastanak na kome je trebalo razgovarati o stanju i problemima Srba na Kosovu i Metohiji, funkcionisanju vlasti i šta treba da se učini da bi se stanje kakvo jeste danas prevazišlo. Međutim, već u toku pripreme ovog sastanka odjednom je došao predlog da se organizuje razgovor o unutrašnjem dijalogu, pokušavajući da anuliraju još jedan predlog koji smo postigli kod gospodina Vučića, a to je da se u drugoj polovini marta održi okrugli sto o unutrašnjem dijalogu koji bi bio u Beogradu. Nekome je palo na pamet da nas prevede žedne preko vode i da pokuša da i jedno i drugo, dakle, iskoristi kako bi se umjesto unutrašnjeg dijaloga u Beogradu održao dijalog u Lapljem selu, a da se zanemari ono o čemu smo mi razgovarali. I moram da kažem da sam ja u startu već odmah napravio mail, uputio kancelariji i žestoko reagovao. Rekao sam da ćemo ipak razgovarati o stanju i problemima onako kako smo mi zamislili, a ne kako bi neko želeo da to bude. Obećano je da će gospodin Marko Đurić doći, on će mene lično zvao telefonom. Rekao mi je da, prvi put sam s njim inače razgovarao, da se 90% slaže sa mojim analizama i drago će mu biti ako se vidimo. Nažalost, dan pre okruglog stola u Lapljem selu dobijemo informaciju da gospodin Đurić ne dolazi, a da umjesto njega dolazi Nikola Selaković koji će održati takozvani unutrašnji dijalog. Mi smo to odbili i na samom okruglom stolu u startu mi smo skrenuli pažnju da ono što se juče dešava u Lapljem selu nije okrugli sto o unutrašnjem dijalogu, nego okrugli sto o stanju i problemima našeg naroda na Kosovu. Bilo je tu dosta, dakle, i visoke politike, da tako kažem. Govorilo se o tom konačnom rješavanju ili onome što želi sada predsjednik Srbije da uradi da pokrene taj proces konačnog rješavanja problema Kosova, a istaknuti su i ti problemi Srba sa Kosova. Kako vidite poruku generalnog sekretara predsjednika Srbije Nikole Selakovića koji je juče rekao da sa Beogradom možda i možete nešto, a bez Beograda ništa? Mene je iznenadilo jedno takvo razmišljanje, pošto o Nikoli Selakoviću imam visoko mišljenje, se radi o jednom intelektualcu koji dobro razume problem, ali očigledno nije razumeo taj problem i očigledno da napravi veliku grešku kada je tako nešto rekao i ja sam odmah posle njegove diskusije reagovao. Šta to znači? Da postoje političke snage, pa i Srbi na Kosovu i Metohiji koji ne žele Beograd. Ja nisam sreo Srbi na Kosovu i Metohiji koji najmanje ne čezne za Beogradom, a komoli da želi da okrene leđa Beogradu. Iza toga se krije pokušaj da se prvo anulira
onaj naš predlog koji govori o stvaranju autentične srpske kosovske politike, kako bi ključnu odgovornost za stanje na Kosovu i Metohiji preuzeli mi koji ovdje živimo, a ne da se daljinskim upravljačem upravlja nama. Da neki Kozarev, koga sam juče prvi put uživo video, za koga ranije nikad nisam čuo, nosi ključnu odgovornost za našu sudbinu. Iza toga se krije još jedna teza, a to je da na Kosovu postoje Srbi autonomaši. Nikada u istoriji kosovskih Srba nisu postojali autonomaši. Uvek se ovdje razmišljalo o Srbiji i uvek se ovdje radilo da Srbija bude faktor koji treba da rešava njegove probleme. I danas, kada je situacija ovakva kakva jeste, kada je teško razmišljati da Srbija bez svojih institucija može da rešava problem, i danas Srbiji ključnu šansu vide u politici Srbije i u Beogradu kako bi mogli da imaju neku perspektivu koja je potrebna da bi se ovdje ostalo. Iznijeli ste niz problema običnih građana. Evo sad da ja tu ne bih govorio ono što se juče dešavalo, ali bilo tu problema loše kadrovske politike, potom albanizacija opština sa srpskom većinom, ali nekako stiče se utisak da su najveće kritike bile na račun Kancelarije za Kosovo i Metohiju, da niste zadovoljni njenim radom. Ne samo što mi nismo zadovoljni, nezadovoljni su i oni koji su u srpskoj listi ili glasaju za srpsku listu. Jer problem je očigledan i vidi se. Ja imam običaj da posljednje vreme citiram jednog mog starog seljaka, rođaka, Serafima Ivića iz Šaglavice, koji je 1994. godine u intervju sa Bisom Matić, tada novinarkom Nina, na njeno pitanje šta radi ovdje vlast iz Srbije, tada Milošević. Da li nešto radi? On je rekao, da, radi, igra kolo, ali ga igra naopako. Nažalost, sve politike koje dolazi iz Beograda najčešće igraju kolo, odnosno rade, ali rade naopako. Strategija okrenuta na glavu umjesto na noge. To se u posljednje vreme najbolje pokazuje kroz politiku koju vodi Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Razgovor u Glapljem selu, probleme koje je narod izneo, žalbe na funkcionisanje te kancelarije su najbolje pokazale, kada je gospodin Vučić bio tu, najbolje su pokazale šta kancelarija radi. Ja sam sinoć rekao da sam bio na mestu Marka Đurića one večer dok je sedeo pored gospodina Vučića. On je tada, tom momentu, treba da podnese ostavku. Jer se ovdje igra kolo, ali se igra naopako. A mogu li kosovski Srbi umjesto kritika da ponudi i neka konkretna rješenja? To je zatražio i generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković na jučerašnjem skupu. Kako da ne? Mi imamo projekte. Imamo odgovor na sva pitanja. Na sva. Na najveći broj pitanja, ključnih pitanja. Gospodin Selaković to zna jer on bio prisutan razgovoru sa predsjednikom Vučićem. Mi smo njemu najdirektnije uručili projekte na koji način treba rešavati neka ključna pitanja. Juče su nama tražili ovi srpske liste da njima damo projekte. Pa ako im date 2 ovce, izgubit će, a kamo da im damo naše projekte, upropastuje projekte. Mi želimo te projekte da razmotrimo sa važnim institucijama, sa ozbiljnim, odgovornim ljudima, a ne sa nekim političkim polusvetom koji je došao na vlast na način na koji je došao. I, dakle, mi imamo rešenja. Mi imamo, vi ste na početku drugog pitanja rekli kako smo mi juče predlagali neku visoku politiku. Da, osim to da smatramo da Beograd treba promeniti politiku prema Kosovu, dakle da umjesto sa koloseka konačnog statusa pređe na kolosek rešavanja procesa, nismo govorili o visokoj politici, jer smo visoku politiku namjerno ostavili za okrugli stol koji treba da bude u Beogradu, gdje ćemo izaći sa našim rešenjem kako mi vidimo rešenje statusa Kosova. A mi taj odgovor već duže vreme imamo, međutim, nas uvek smatraju nekompetentnim, jer nismo iz Beograda da bi mogli da damo nekakvo rešenje. Mi nismo iz Beograda, ali smo kompetentni jer smo dovoljno obrazovani, živimo s ovim problemom, nosimo teret tog problema i dobro ga razumemo. Mi razumemo odlično slojevite odnose na Kosovu,
slojevite odnose unutar albanskog naroda, slojevite odnose unutar srpskog naroda, slojevite odnose u srpsko-albanskim odnosima. Onaj ko ne poznaje tu slojevitost, on ne sme da ima pretenzije da može da rešava problem. E sad da zamislite ove ljude koji iz Beograda dolaze, da oni kompetentno rešavaju problem. Ja mislim da su oni sad dobili pravu ulogu da dele ovu pomoć. Jagnjiće, jariće, traktore i tako dalje, to im je najveći domet. Da bi se ovaj problem rešavao, mora da se uozbilji politika i u tom smislu mi smo predlagali tu takozvanu autentičnu srpsku politiku koja treba u stvari da bude stup Srbije na Kosovu. Šta to znači? Da mi učestvujemo ne samo u kreiranju ovde politike na Kosovu, nego da učestvujemo u kreiranju politike Srbije o Kosovu i na Kosovu i da budemo izvršioci takve jedne politike. Taka postavka u stvari uozbiljuje i mi u takvim odnosima spremni smo da ponudimo naše projekte koji mogu da pomogu. Evo, na primjer, mi tražimo da se današnja politika Srbije koja je kao državna, a mi je nazivamo partijskom, u stvari postane baš državna politika. I mi imamo projekat kako da ta politika postane državna. Ako je državni projekat, ne može da bude partijska politika. O Srpskoj listi se govori kao o državnom projektu, a na terenu ta lista u stvari je u funkciji podele naroda, eliminisanja svih onih koji ne misle kao Srpska lista. I posjeću vas na izjavu gospodina Đurića koji je rekao sve što je srpsko a diše treba da se stavi pod barjak Srpske napredne stranke. Možete da zamislite, svi oni koji ne misle kao Srpska napredna stranka, a jesu za rešavanje nacionalnih državnih pitanja, činjenica da ostaju ovde je dovoljno za bilo koju pametnu politiku da to podrži. Oni nisu pravi Srbi, oni su protivnici i tu smo se mi našli, u stvari najbolje prepoznali. Ja ću da vas posjetim na spot Oliveru Jovanoviću u kome je on predstavljen kao najveći izdajnik zato što nije član Srpske liste, odnosno zato što nije član Srpske napredne stranke. I na čelu čoveka postavili su metu, tako da Olivera je postavljen onog spota gde je nagrđen i najmanji patriota mogu da puca u njega. Ja time ne želim da kažem da naše vlasti su to radile, ali mogu da kažem da oni koji su to radili, oni nemaju ni malo pameti i posle svega što se desilo i dalje opstaju. A juče je to na moje pitanje zašto je to tako opravdano, pa to je, kaže, u žaru borbe. Molim vas, u žaru borbe i danas se opravdava taj spot koji je katastrofalan i koji je naneo ogromne štete i samo toj Srpskoj listi, a i našim odnosima koji su katastrofalni. Razgovarat ćemo o Ivanoviću i o rezultatima istrage ubistva Olivera Ivanovića malo kasnije. Sada, gospodine Trajkoviću, pomenuli smo da konkretna rješenja ili konkretne predloge, pa juče pomenuti Državni fond za Kosovo, gospodin Selaković je pomenuo da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ozbiljno razmišlja o ovom fondu. To je vaš predlog? Da. Čak mogu da kažem moj lični predlog. Ja sam kao narodni poslanik 2002. godine, narodni poslanik u parlamentu Srbije, predložio taj zakon. Gospodin Đinđić, tadašnji premijer, kome će u ponedjeljak biti 15 godina od njegovog ubistva, odmah razumeo problem i odmah krenuo da taj problem i realizujemo. Kako on može pomoći Srbiju na Kosovu? Pa može da pomogne zato što on institucionalizuje politiku Srbije prema Kosovu. Ogromno se sredstva daju na Kosovu. Ali ne da ih država, ne da ih budžet, evo, ovaj primjer da vulgarizujem do kraja, podele ove pomoći. Znate, to su pare, nekud dolaze. Da li je moguće da ne postoji ozbiljna politika? Sve politike beogradske do sada su odbijale ovaj predlog. Znate zašto? Zato što bi, ukoliko se taj zakon usvoji, kao što Srbija ima problem sa preambulom u kome je Kosovo i Metohija, tako će imati sutra problem da eventualno eliminiše jedan takav zakon. Time Srbija šalje ozbiljnu poruku da ozbiljno treba da rešava taj problem. Mnogi ga vulgarizuju i upoređuju sa kosovskim dodatkom.
do 500 evra i tako dalje. A on u sebi u stvari sadrži suštinske stvari. Sadrži nacionalnu politiku. Sadrži podršku jačanja nacionalnog, srpskog nacionalnog elementa. To je nekakav, da kažem, nešto slično jevrejskom konceptu rešavanja tog problema. Nažalost, mnogi to ne razumiju i svode ga na 500 evra, da će Srbija dobiti do 500 evra i to se sada širi i tako se upropašćuje. Pa je li to tačno? Nije tačno. Taj projekat se ne sastoji samo do 500 evra, nego on se sastoji prvo u delu koji ima razvojnu komponentu, u kome se do detalja razrađuje kako unaprediti ekonomske odnose, kako ojačati srpski element ovde, kako bi ekonomski bio moćan da se nosi sa problemima. Drugi projekat jeste taj, da ne bih čak rekao socijalni samo. On bi bio nacionalni u smislu jačanja srpskog elementa, ekonomskog jačanja srpskog elementa koji je ovde. Taj, da kažem, dodatak do 500 evra u stvari eliminiše socijalni problem i time oslobađa državu i danas Vučića, sutra nekog drugog, nekog Kozareva i tako dalje, da razmišljaju da li oni koji golim rukama čuvaju opstoj ovde na Kosovu i Metohiji imaju šta da jedu. Jer ako neko golim rukama čuva ovu zemlju, čuva teritoriju, opstaje ovde i daje šansu Srbiji da ona može da traži rešenja, onda je taj neko to mora i da podrži. A što je najgore, to ne košta ništa više Srbiju nego što je danas košta. Samo što ogromna sredstva odlaze bud zašto ili odlaze u projekte koji u stvari finansiraju Srbe da odlaze sa Kosova. Dakle, sa Kosova. Srbija finansira, a ta sredstva koje dolaze koristi se da bi mnogi svoje probleme rešavali. A kriterijumi koji će biti, ukoliko se to usvoji, određeni za one koji trebaju da primaju kosovski dodatak, oni će stimulisati prvo da taj narod opstane, dakle, da niko ne može više da razmišlja da li ima šta da jede ili ne, da može da egzistira, da ekonomski ojača i da smanjimo pre svega prodaju koja je katastrofalna. Uzmemo neke krajeva kao što je Novobrdski kraj. Tamo se danas imovina prodaje zato što ljudi nemaju šta da jedu. Ne verujem da neko hoće za 15-20 evra da proda ar zemlje ili za 50 ari ar šume zato što hoće samo da ide, ne, nego zato što nema egzistenciju. Ovaj Francuz Guillon, Aron Guillon, on pokazuje model koji se nalazi u našem zakonu na koji način treba pomoći ljudima kao su ljudi u Novobrdskom kraju, pa ne da govorim o Šar planini, pa ne da govorim i o ovom našem centralnom Kosovu, Kosovskom Pomoravlju, Severnom Kosovu i tako dalje. To bi u stvari ojačalo poziciju. Stvorilo uslove da na Kosovo se vrate oni koji su po nekim centrima izbegličkim širom centralne Srbije i gladuju, pate još za svoj kraj. Dakle, ja nemam vremena, treba 2 emisije da bi ja to ispričao, ali on, dakle, rešava sve probleme i ukida sve socijale. Dakle, nakon kosovskog dodatka ne postoji socijala, jer niko ne ispunjava uslove za socijalu. Nakon kosovskog dodatka ne postoje narodne kuhinje. Ne postoje narodne kuhinje. U Novobrdskom kraju koji je, da kažem, ruralan, dakle, poljoprivredni kraj, gde je stočarstvo ima velike šanse da se unapredi, mi imamo u Prekovcu najveću narodnu kuhinju iz koje se narod hrani. To je porast te politike. To je porast te politike i mi se sa takvom politikom ne slažemo. Iz 3 poteza mi možemo to pitanje da rešimo drugačije. Ali nekome to ne odgovara. Prvo, mnogi ne razumeju ovaj problem onako kako ga mi razumemo ovde. Ne razumeju ga i ne čudi me ponekad. Ali mene čudi kako oni mogu da preuzmu tako važne funkcije, a ne razumeju problem. Zbog toga se ja ljutim. Kao što se ljutim na ove naše predstavnike u Srpskoj listi čije prvo zanimanje je politika, da oni imaju hrabrosti da preuzmu problem i da uđu u kosovski parlament i da se nose, ne bih rekao, jer i na albanskoj strani postoje dosta nezadovoljstva, ali ipak u odnosu na one predstavnike naše koji su tamo, to je intelektualna i politička elita s kojom se i ekonomska elita.
jer je nama, Srbi nemaju ekonomsku bazu, nemaju ekonomsku snagu kao što imaju Albanci. Dakle, evo takva grupa, takvi ljudi treba da se nose sa tim snagama koje još ako su, da kažem, ajde da ne kažem neprijateljski raspolože, da ne kažem tako, nego koje imaju druge ciljeve, suprotne ciljeve od naših ciljeva, onda vidite u stvari gde smo mi. Dakle, mi vidimo veliku šansu u tom fondu za Kosovo, zakonu o fondu za Kosovo. Gospodin Vučić, predsjednik, je nakon nekoliko minuta također koji posjetio me tada na Đinđića, odmah prihvatio, rekao je ovo je dobro, ovom ćemo odmah da vidimo. Samo da vidimo koliko to košta. Kada su malo bolje pogledali da to košta onoliko koliko košta i danas Srbiju i Kosovo, samo je pitanje da se taj balans krize i sredstva koje su upućene na Kosovo ravnomerno rasporede. Da ne bude da je u jednoj porodici svi rade, svi imaju do skora po 2 plate, pa plus i plate iz kosovskih institucija, a jedan veliki broj ljudi je na narodnim kuhinjama. Ono što često pominjete jeste da ste protiv pitanja Kosova, da se ono reši onako kako predlaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, već ste za to da se ono rešava kroz proces koji će potrajati. Da. Ja mislim da Srbija nije dovoljno jaka u ovom trenutku da može da reši problem u korist svojih nacionalnih interesa. Čak nije jaka i ono što danas Vučić govori, u posljednje vreme govori, da ga reši sa kompromisom. Jer druga strana nema kompromis. Druga, mislim, albansku stranu, mora da bude naterana od nekoga na kompromis. Oni koji bi mogli da nateraju albansku stranu na kompromis, a njihov kompromis je nezavisna država Kosovo. Zato su ih podržali. Ja sam siguran da je Angela Merkel pozvala Vučića ne da mu kaže da on pravi kompromis i da pozove Albance da prave kompromis, nego naterala ga da mu kaže da prizna nezavisnu državu Kosovo, jer je i Nemačka priznala nezavisnu državu Kosovo. Mi smatramo da bi prihvatanje, da sada preko kolena Vučić izađe i kaže ovo je rešenje da prihvati taj sporazum, pravni okvire, sporazum, ništa drugo ne znači nego priznavanje nezavisne države Kosovo ili jedno od koraka koji će voditi ka konačnom priznanju nezavisne države Kosovo. Mi smatramo da to ne bi dobro bilo ni za samo Kosovo. Da se danas na ovakav način, pod ovakvim uslovima, prizna nezavisna država Kosovo. Prvo, što bi se stvorili veliki problemi u samoj centralnoj Srbiji. Drugo, ja ne mislim da je konačno rešenje nezavisna država Kosovo. Konačno rešenje je Velika Albanija i još drugi delovi teritorija Srbije, pa da kažem i drugih država u okruženju, gde postoje pretenzije. Dakle, kada se konačno završi status Kosova, otvara se opet novi problem. Neko misli da bi podela Kosova bilo rešenje. Ja ne vidim ovde podelu Kosova, niti bi Albanci prihvatili podelu Kosova. Oni, iako bi ušli u tu varijantu, bili bi za zamenu teritorija, a ne za podelu Kosova. Dakle, ajmo da damo sever Kosova, pa da uzmemo, kako oni kažu, Preševsku dolinu. I to nisu rešenja. Srbija bez koridora 10, dakle tamo gde su Preševo, Bujanovac, bez koridora 10 nije država. Ne znam šta bi joj teže, da li bez Kosova ili bez koridora 10. To su ozbiljne stvari. Dalje, uzeti sever, ostaviti jug, odnosno ispod Ibra, to nije suština borbe srpskog naroda kroz istoriju. To nije mit o Kosovu. Ako srpski narod iz koga izbire snaga tog kosovskog mita, onda on ne može da napusti, odnosno da digne ruke od Kosova ispod Ibra. Sve su to problemi. Mi imamo odgovor na to pitanje. Ja sam gospodinu Vučiću dao moj projekat iz 2007. godine. Tu sam taj projekat dao i gospodinu Tadiću i gospodinu Koštunici. Tadić mi je odgovorio da će razmotriti, Koštunica me nikad nije odgovorio. Ali taj projekat koga sam uručio predsjedniku
Vučiću, on može biti interesantan, pogotovo nakon Katalonije i još mnogih Katalonije koje su u Evropi. Zato ja smatram da postoje rješenje u kome bi moglo da Kosovo i da kažem Srbija budu zadovoljni i pronađu neki kompromis, ali taj kompromis mora da bude u procesu, a ne preko kolena. U tome se mi razlikujemo od onoga što danas žele centri moći pritisnuti Vučić koji je ušao u zamku jedne takve politike. Slučaj ubistva Olivera Ivanovića još uvijek nema nikakvih rezultata. Ono što se desilo posljednjih dana jeste da je ovaj slučaj preuzeo specijalni tužilac u Prištini i evo imali smo informaciju da se uskoro očekuju neka hapšenja povodom ovog ubistva. Da li vi očekujete da će to biti razrešeno? Moram da kažem da sam bio srećan i to bi za kosovske institucije, za pravosuđe Kosova, za bezbednosne institucije bio veliki politički poen. A još ako se udruže sa bezbednosnim organima Srbije, jer ne verujem da se može problem rešiti samo s ove strane, nego tu treba stvarno da se udruže sve snage koje mogu da pomognu da bi se taj slučaj rešio, jer ukoliko se taj slučaj ne reši, ostaje teret i na albanskoj i na srpskoj strani. On će zdaće onim snagama koje žele da optužuju jedni ili druge, da su to Srbi će reći da su to učinili Albanci, Albanci će reći da su to učinili Srbi, a to nisu učinili ni Albanci i Srbi, nego su učinila mafija, odnosno učinili su kriminalci, učinio je terorista. Dakle, to bi bila velika pobjeda pravde i velika podrška i veliko razumevanje i otvorili bi se novi procesi, ne samo na Kosovu, ne samo u Srbiji, nego u čitavom regionu. A pogotovo kad se posle toga pronađe i nalogodavac, jer je ovo, bez obzira što neko hoće da kaže da nije političko ubistvo, ubistvo Olivera Ivanovića je političko ubistvo, dakle sa političkom pozadinom. I zato je vrlo važno da se razmrse ti čvorovi koji su u stvari kreirali jedan tako monstruozan zločin. Dugi niz godina ste se bavili politikom i nekako je ovaj posljednji susret sa predsjednikom Srbije pokrenuo niz spekulacija da bi mogli ponovo da se vratite u politiku. Da li je to tačno? To moj cilj nije, moje namere nisu. Ja sam čovjek, priživim se 70. godini. Nevjerojatno, ja nisam umoran, ja sam čovjek sa ogromnom energijom. Dokle će ovo trajati, ne znam. Ali to bi bilo da se ja po treći put vraćam među Srbima. 90. godine kad sam bio potpredsjednik vlade Srbije, 2001. godine kad sam bio u DOS-u i kad sam bio predsjednik Saveznog komiteta, ali i prvi put i drugi put sam kratko trajao, dakle nisam političar, jer da sam političar bi dugo trajao. Ja sam uvek svoju ulogu poduzimao kao nacionalni borac koji se bori za prava svoga naroda, razumejući probleme i naroda sa kojima se živi. Ja bi mogao da se vratim u politiku koliko bi neko negde, onaj ko odlučio i kazao, gospodine Trajković, ti si potreban, evo, dođi da razgovaramo. Ali samo inicijativno ne. Da, samo inicijativno ne. Da ja idem na izbore da ubeđujem Srbe ili glasače, tko sam ja, šta sam ja, da me neko glasa, ja nemam snage za tako nešto, niti mi je to potrebno. Ja nemam želju da se nosim, ja želim da mladi ljudi pobede. Ja ću da ispričam jednu anegdotu. Pre rata, a i posle rata, ja sam dosta često sarađivao sa gospodinom Dušanom Ristićem, Čika Duškom, koji je bio poznati funkcioner ovdje na Kosovu, bio je predsjednik Skupštine, bio je načelnik državne bezbednosti i tako dalje. Mnogi su mi zamerali što se ja družim sa jednim takvim čovekom koji ima tu prošlost i tako dalje, što su gluposti. I pita me, zašto se druži sa njima? A ja sam imao običaj da njima odgovorim ovako. Ako hoću da povučem jedan politički potez, treba da pročitam 10 knjiga ili da pitam Čika Duška. Ja sam najčešće birao da pitam Čika Duška, pošto je ovdje ključni faktor vreme, da bi povukao potez. Ja bih želeo da imam tu ulogu. Ja sam čovjek sa ogromnim političkim iskustvom. Sazreo sam u burnim vremenima. Bio sam akter mnogih događaja i želeo bih da pomognem. Meni je odlična lagodna mi je pozicija ovo što danas radim. To da mene kao penzionera
primi predsjednik Vučić, da on osjeti potrebu, da ja sam nekoliko poteza koje sam politički povukao po znakom navoda naterao Vučića da mene primi i moje saradnike. To govori da i on prepoznaje tu snagu ili osjeća krizu svoje politike u traženju rješenja. Ja sam se uvijek pojavljivao kada su krize političke i ja sam danas spreman da učestvujem u tome, ali ja niti imam vremena, što bi rekla Desanka Masimović u svojoj jednoj pesmi, niti imam, ajde da ne kažem snage, niti bi želeo da se time bavim zbog politike i zbog karijere. Jer ja sam se 2 puta svojim sopstvenim snagama peo u vrh državne politike, a oba puta su me protivnici koji su mnogo puta zamajavali narod, okretali protiv jedne takve politike, da koliko sam bio u pravu najbolje govori da sam na neki način i danas u nekim uslovima potreban da bi se tražilo rješenje. Gospodine Trajkoviću, hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za reportaž. Hvala i vama. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Razgovor, gost Momčilo Trajković, član predsjedništva Srpskog nacionalnog foruma. Ja sam Siniša Kostić, vi i dalje ostanite uz RTK2.